Alright ke thabang ukhuluma nofikile from Identical Force ne besingithi umamakho lo babakho lapha bakumasemula so sibe nemikhulumiswano lapha so basho babakho muswakutshela ukuthi wena umamakhe wala ukuthi niye emathuneni yokuphahla wakutshela vele baba bangisale kwamasemula gogo wamphasela eJanti before so sure ugogo ubabakhe umamakhe yeah then ukunye zange antshela ukunye mhlamba zange asakutshela ukunye mhlamba yana wakhuluma ukuthi ufuna ukubona before ashona phela manje yawo bangiphohlela nginosho ishobona ukufika kwakho late kusikhawathile ngoba lapha ayisafani inkulumo le ngoba ithi ugogo uthize yena ungaphahlelwa ngoba wena awusingwana iqiniso lelo azange ibuyaphi kanye indaba le ngubani othome nayo indaba le ngizwilo uma angitshela ukuthi indaba le iphuma mfa lo mama semula lo mfazi akhe ngitshamshaya yeah so manje wena iphatha njani indaba le ngoba sibuya lapha ubaba wakho uthi yena ufuna ama DNA so wena iphatha njani indaba le yeah uthi yena ufuna ama DNA so nasizwe ku story ukuthi musukwenzele yonke into na uye engomeni hlabela imbuzi wakuthiya negama into enjengalezo so kuze njani ukuthi ajike nawubona wena nawucalile kuze njani ajike mina ubaba the way ngimazi ngakhona ubaba mina ngeke ngibhika unless aphozeze ngomunye umuntu amphendisa isinifu esivini mara ubaba mina ngeke ubaba ngiyambona so payithiwa ngoba uthi yena ufuna ama DNA uthi uzokuhlanganisa nokhambe nokwenza ama DNA uyayivuma wena indaba le uthi ngikhambe nokwenza ama DNA ama DNA mina bingayifili ukuthi mara ngoba ufuna njalo mina ngizobenzela siyenze ne ya ngoba uthi uzohlanganisa yena kancane nokwenza ama DNA so bambuza ke na abakhamisani bami nabangikhamba nabo ukuthi okay what if vele utholakala ukuthi vele umntwana wakhe ukwenzakalani ngoba kumama uzabe sekuyihlamba akukhulisile iminyaka kaze ingaka nje azokuphika nje azokuphika after angazi ngibi after how many years after 38 years azokuphika ola lokukhula umazi ngisho so uzoba ready mhlambe yena isikhatha ready ngaso naye nakaceda la nikhambe nokuthatha ama DNA lawo somhlala la usizi vele ngiready ingozi vule kamhlanga lapha sikakakuthuli isithe siza nawe so angazi ke ngasitshela nthina baba Identical Force office ukuthi kwenzakaleni ngacala ngale camereni ngalo batshela ukuthi wena office ukuthi kwenzakaleni mina for my side engasiboni isidingo samaphilisi ngoba vele kumele kwenzakale nami vele ngiyayivuma ngithi akwenzakala ukuthi umuntu omunye nomunye abe sepeace omunye nomunye aziqinise yabo mara mina iqiniso ngiyalazi naye umoya lazi nobaba naye yalazi net angazi ukuthi yini inkinga alright ke Thabang siyabonga sesikhulumile nawe ngakuza something into le ye-drawing uyithatha ngoba wena as Identical Force the way ukuthi nje ithatha ama-camera ukhona ukuyidraw uyithatha kuphi into le ekhaya vele sonke sima-artist noma nakudaye uma ngakuthungela umhlaba lo ngenalide nehari nabantu bakhona baphelele nami ngimunyana ekhona la yeah so manje bafoza lana sizama ukuthi sikhulumisane kuhle it's just that i-problem i-one ubabakho uweak according to my side uweak ubabakho bengifuna ukuthi kube ngubaba loya olukuthi uvuma zokuzini asithi sifuna imali kuyi remember njena the way ilukuthi izinto zikhamba kakhona uvela kuphi ngento le yama rehab ubaleka bakophe ngenketani ubaleke nazo uwenzeni yokinto but namhlanje si 100% the way sikufuna ngakhona wena sokhona ukuthi ubambe abanye abantu so manje into esikade sibawa kuye ukuthi sibereka kanjani nakuyisoba kwamasemula sibawa nedi nje kuphela ukwamukela yena ubona ngathi mhlambe sifuna ukumbambisa imbaji akusinto esifunako leyo umthandazise ne yeah into ekade ngifuna mina be E1 manje uma nakho ukuthi ubaba bakho unomfazi or unani akusi stress lezi
uyangizwisisa cause from the beginning azange thina sifune ukuthi wena nomfazi akho yenzani so wena nomfazi akho yenzani so nedi just uaccept ukuthi umntwana nami mara inoba ukuthi angikhoni okwanjena uyangizwisisa banenge abantu bakwamasemula elikuthi bangakhona ukuhelebha nababonako kumabona kude alright ke babukeli be-Identical Force nangu uThabang sikhulumisene naye nibabukeli nani nizazicalela ngisho kukhona babona ngamehlo engqondo ngamehlo enyama ngamehlo engqondo ngamehlo moya bangathatha mhlambe bacombine oba masemula bacombine noThabang but i-DNA ngiyo ezosilamulela siyathokoza siba qashi be-Identical Force you are unresolved matters okay so into le ini iyani into le